مرحبا. ام بدرسك نو او بپرگالك نپونو یا زمان کردی دوباره لپیشبری وانه دمام دبیجن نپونو yani demem dibêjin pergalek nipûnê em ne dibêjin pergalek işte me nû çêkiriye yan jî nû hatiye çêkirin yani na ji beriya sed hezar sala stiyên Kurdan bi vê pergalê bi vê pergala muhteşem bi vê pergala mükemmel boezbet zimanê Kurdî avakirine û heta niha jî kirine rahên bingehîn yê tevayê zimanê cîhanê ما بریا ام دست به درسا پرگالا را بکن ملوده چند پیب نویساندنه هوانو ام دخوازن وسا yani فرهنگه بشا فرهنگه ده ما چند پیب نویساندنه ام دخوازن هوال واطه ویا طیبت ام دخوازم ترکیه ویدیم که چنگی گرانی ترکیه ویدیم yani پیب ترکیه رو نشتینه را کوک را yani رای داره کی رای هر تشتی کوک بن را kök altı ra bın ra kök altı kök ya da kök artı kök aslında ra bın ra evşmer arasına ra peyf em bekartin havalna ve beşede peyva xurri yani peyva belekir paşgir u peşgir ne girtin peyva safi em ciret bejin rapayf yani rapayf der bazdı be. Ne em dixwazin bera pasar û spar kemek evê dibikin. Heval no pasar ji palê tê palê re tê kirin gotin. Pale. Dibe pasarê çiya. Pasar. Dixwe ne pasêre min. Dibe wê sêlmê ne pasêre wî dîwarê. Pasar. Dema tî digre wat peyv derbazê eylemê dibe. Pasart. Yani pasartın. Pasartek. Ev ji Türkiye uyarı mrene pasar peyva xurriye. Pasart deyattı. Pasartın deyama. Pasartek deyanak. Bu saatte gutun var hasıl. Encam da nabevi pasar. Pasar. Em çima bahsa pasar afqaskin. Jber ku spar de tebliğ fikrin. Spar yani peyva xurri spar dema derbazı çalekiyet bed be spart spartın havan ev emanet teni emanet miriyen xwa spartına axi zaruke xwa spartiya ciranê xwa mala xwa spartiya yekê spart Spartın cidaya, pasartın cidaya. Zamanı kurdu da afte tevlihe kirin, pasartın şavet naliye ki, o tane Spartın kartını, Spartın ji, vataya her tıka, nayda. Ya siyamin vezbete, vezbet, görkem, bu vezbet, yani emdi bejin, pergala rabın ra, zamanı pergala rabın ra, pergalek bu vezbet. Em dest pey derse xabikin. Em her dinvisin hûn dizanin avan beşe yani hema avana çikim ev pirtûka hale hazır rênameya zimanê Kurdî ji pênc beşan pêktê. Em ji beşa dest pêkê de beşa avana zimanê Kurdî ne ev jî beşa herî girîng e tawî çünkü her çar beşê dir ser vê beşê ava bîne. Hatta em vê beşê fêm neke em nikarin o beşê de rast binirxînin. Yani em dibêjin ders avana zimanê Kurdî da baş pergala ra bin ra. Me da baş beriya niha gotibê hevalno mijarê re em da baş dibêjin. Ji wan nedengdarên ji wan nedengdarên rayên komek peyvên ji heman kombînasyonê jê der dibin pêk tînin re ra yan jî radeng tê gotin. Belê. Ji wan nedengdarên rayên komek peyvên ji heman kombînasyonê
جدر دبن پکتینن را یانجی را دنگ گوتن هفونو نه ام دیسا هنتش بین بیراخوا جبرکو ام دبیجن yani ez dibêjim zimanê Kurdî deryayeke û cihêvê deryayê herî kûr pergala ra bin raye. Ji bo em vê pergalê fêh bikin me şeş xelekên destpêkê dane û yê werin jî hemî ser vê pergalê ava bibin. Ji ber ku avana peyva Kurdî pêk dîne û bi rêbazek pir cuda. Rêbazek di qada filolojiya, di zanista filolojiya roja heyî de emsalê tune. Yani ji ber wê em çi dibêjin? Yek di zimanê Kurdî de wate li tîpê hatiye barkirin. Em vê qet ji bîr nakin. Wate ne li peyvê. Li tîpê hatiye barkirin. Peyv heta tîpa destpêkê parçe dibe û em peyva Kurdî di encama kombînasyonan de pêk tê. Do denk çeker. Tipin denk çeker. Mesela bece A, E, İ, E. Tipin denk çeker. Dengan çedikin. O raden kombinasyonan avadikin. Radenk. Ji, var, da kombinasyonan avadikin. Gillek ya her radengi heye. O pasartê vê peyva Kurdî pêktî. Niha em çend mînaka bidin ji bo em bizanbin ev pergal çawa çê dibe. Em niha bi taybet ew peyvên em bawer dikin guhertin to de çê nebiye em li ser we bixebitin hebûn. Hevalo em tilî tî tilî cotna em dibêjin cot xal tilî tî çalek küçük denge ve tevlî ne be küçük hel hel Bülent kom kirin evvelo kom kirin aidiyet ID encamı tilî wate di zamanên berpanîr de stiyên me dapîrên me yên stî wate çawal tiliyê barkirine niha em wê dibêjin ya dijî hevalo em dibê stî Xudawend çünkü Xudawend ji Xudê hatiye wergerandin navê stî ye ev çalekî ev küçüktiya çalekti yani küçüktiya bilintiyê diyar dike küçüktiya bilintiyê çünkü bilind encam da hatta azman jî her bilind e küçüktiya yani astê bilintiyê diyar dike encam da tiliyê nîşan dike tu zanî küçük e tu zanî kom kirin ev bilind e ev jî aîdî ye vê jî bîr nekin
هر پیوا ای وکو پاشگیراوی هات روی دی عیدیت یعنی این نخ عیده پیوا خوریه یا ام دبیجن را پیف نه عیده ویه پاشگیره هکه ای لداویا پیوی با عیدیه پاشگیره نه عیده پیوا خوریه و دی پیوا خوری تله تل هکه بیره هواره عرب وی ناوی بکارتین دبیجن تل براق و تل انزاچن و ناوی گنده طیبت او جه الجام گنده جهن بلنده نه بدید به تل حسنه کردی تل بلندیه دی تل الودید بیجه چالک دیا بلند هینا بلند پیکاته یا بلند پیکاته یا یعنی چالک یا عیده بلندیه عیدیت بده عیده بلندی الودی چه هبی هوانو تی چی بی هوا تیک لکیده خواند لویده چالکی هیا هوا هلک لکیده خواند لویده بلند هیا استکی ده زواتی جی سمبولیزه دکه او هوا ور حاصل ایک جی لکیده لدویا پیوه خواند لویده عیدیت هیا لدی ام دبیجن چن ویده چالکی هیا ویده küçük هیا yani küçük kim توايتي كيمك çünkü encamdan bahsa tiliye dikin em bahsa çiyannakin yani bahsa tiliye kitki ve de bilinteye bilinda ayde çalekiye bilintiye çalekiye ayde bilint bilint tamam bilint dest havon dest دست داین کام کرن اجخوا یا ام بحثیت کن اب تگوتد ام زداوی دینا کن ستار کام کرن تی disa ile disa çaleki yani çalek öyle encame çalek diye stari ya mal ya empi mali de jiyan dibin ev avahiya em dibin banevi de jiyan dibin ya metexem malbat zani çalek ya stari ya daini jidest mezintır tiştek ve bike heye çalekti ya mali ya stari ya gund ya bacar çünkü encam da ev حوینگها مروفتی ده جیان دبه مروفتی ده بی مروف خواهی ده دستیره ده پاریزه لوشوی را ستار تی گوتن جویر چالکتی تی گوتن چالکتی یا ستاره یا داینه نه داینه ام هر تشتی به دست ددن یا داینه پکته یا جیان پکتی نه ملی نه ام tiştekli tamaşa bikin zarıkno. Em dibe hel نهاجی نه کفشه حیل چیه ده زمانی کرده herkes bu tiştekip kartıydı yani hel
همان الویدی بلند هیا الویدی هین هیا الویدی خویی هیا خویی اف واتیا خوییتی الپیوی بارد که خویی هینا بلند هینا بلند دبي فلان تشت هيلا شو تقول هينا بلند هينا خوي بلند ها هينا خوي بلند فكا ها هيني من شو شكر ها هين كم كرن اي خوي كم كرن هل بلند انجام هفونو هينا خوي بلند هينا بلند بله تشتاق ديان بيجي تش دل 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 كم كرن هفونو لفيدي داين هيا لفيدي جتوايتي كما كيمتر هيا لفيدي بلند هيا شنو امجله تشد بيجي داينا بلند داينا بلند داينا بلند داين كونكرن küçük çünkü dilci küçük eligur cihanı tebhas bini dain كونكرن لهل بلند انجامه هينا بلند şey dayna بلند بوريني dayna بلند dayna بلند dayna بلند ام تشتاق چده چده تبیروا همنو که ام بیجن زار ام بیجن زاروک زاروک بهدارکن زاروک تختیمه که چی که ام نزانه سر بنویسه نزانه ام بیجن زاروک نها د پرگال رابن راده را پیف de binçine kirin yani de rabın ra kirin o dema peşgir girtibe peşgir çünkü peşgirin çar peşgirin mehene ra da ve ya çaremin çibi b ev peşgir rane havalno rane jber ve لسر پیوا خوریدن حسابه اما پاشگر نوسانه نه همه تشتکی بنویسه زاروک کم کرد هولو الویدی اوک پاشگیرا دلالداره اوک پاشگیرا دلالداره نه عایده پیوا را پیویه پاشگیره دلالدار هوالوک دلالوک شیرینوک خالی سروک مال میراتوک وره یا دلاله یعنی زانی اوک چه دمینه الوده زار دمینه زا چیه زا زاین کام کرین هوالو denk çekera, beni denk çekera Musa Beyci, beyni, zadar yani. Kom kirin,
را ببینه را انجامه زاینا را جبریا هر تشتی جبریا هر تشتی زاروک دوی بزی یعنی زاروک چه به جبوی جیان بین هین تفگر چلکی پک وره ام کاربن بحثا جیانه که بکن لازمه دست پکی زاینا را پک وره رای زاینه رای زاینه رای زاینه جی زاروک یعنی چونکه انجام ده هر همین مروف دست پکی وقتش دایی که آقا چید به زاروش دایی ده بن زانی رای زاینه ها رای زاینه چیه؟ ها ما یادشیش ام ویجی بیجه ام ویجی بینه کم کرن ام بیجه آوساته کم کرن ببورینن کم کرن اوک چید بیجن پاشگیرا ساسکرا دلال دار پاشگیرا ساسکرا دلال دار همی بی چه؟ همی بی زاروک پرگالا را بر را اوه اول نوی درسی بقدینن امی پرگالا را بر را چند درسان ده بردوام بکه دوی ام وی پرگال باش فهم بکه جبر که آوان زمان کردی سر وی پرگال پیکاتیه و او پرگال پیکتینه ام وی پرگاله دوی فهم بکن همی پاشگرو پیشگرو پیو و تیپ و همی انجام پیکاتنا وی پرگاله ده پیکاتنا امی ایرو درس خود بقدینن هجبیر نکن جبیر نکه هوالنو ام خدمت زمان کردی دیکن خدمت پیشخستن زمان کردی او که سوران هم گوتی بی برانبر یعنی بی برجواندی دانجه هونجی ما بشوپینن ببین abone kanalıma belav bikin abone bikin jibu tuzek jibe girara veji de şey tuzek jibe xoya ve de girara peşxistina زمان کردی ده چه به هونجی تبلی ببین ایرو بخاطره و دم باش